بسم الله الرحمن الرحيم وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بوجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna hitukbal na to insa taod-taod pagsyukur pamahasot ti Allah subhanahu wa ta'ala hakarna benar tuod yari pakatutan niyo insa lago-lago nikmat niya nikmat kahugunahan sintiap-tiap bengkatutan niyo siluda inmabata tawakan in malaas danikyan nikmat wayron din mga piyapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala wat malingkan maghajat panikmat ini amun ay nikmat sing kabuhi inmahulun niya salawat iwan salam panabina to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na in kalwarga niya iwan na sin mga kasahabatan niya iwan na sin hisyu-hisyu niya magad kanila pakarayawan. Inmahulin niya mga maas kay mahod sinako hakang Islam waibiya sin sapat sin waktu hamasa sin kita bihaon agon-agon in parmanamanta in hangkatahon mabiya dakuman sin hangkabulan danikyan hangkabulan agon-agon in parmanamanta mabiya dakuman sin hangkapito sarpa in hangkapito in parmanamanta mabiya dakuman hangkaadlaw inang kaadlaw agon-agon in parnanaman tabiya dakuman waktu pa waktu amo na bahay ni hati kong piagbanda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith niya din ka Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم sabda si Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bila umat tumindugin adlaw qiyama sehingga magsuok si ukina in masah atawakan in waktu ini magsuok siyo okay na sambilang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hangkatahon in parna naman sin manusia in lukay niya mabiya dakuman hangkabulan danikyan in hangkabulan in parna naman sin manusia long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabiya dakuman sin Jumaat hati niya mabiya dakuman sin hangkapito
Ibaninhang kajumaat long si Nabi sallallahu alaihi wasallam tininhang kapito. Imparna naman si manusia inlugay niya di ada kumanhang kaadlaw. Sambil imya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inhang kaadlaw imparna naman si manusia di ada kuman waktu pa waktu. Ahadith ini matawa kita ni matakaddam mga mas kay mangod sin ako agama Islam. Simbunalon na ato din waktu di pagkaalimatahan sin tiap-tiap din kato tanim. Hanggang suway tuod in manusia sa utun ng waktu niya. Sa utun niya mangandal to Allah subhanahu wa ta'ala. Sa utun niya huninang sin kawajiban niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahi awla sa utun niya in mga waktu niya hatumunay sin mga pardaatan sin mga sukti mga tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw in manusia tumagad in makalamod siya mga manusia nagsusun asabab sin yupas nila in mga waktu Diyos kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sila riha dunya. In Allah subhanahu wa ta'ala na may takatutang halang sin Quran niya mahamon niya akahalan sin mga manusia nag-upas sin waktu nila waktu sila riha dunya. Wayron nila biyahadian in pag-akhirat nila sumagawa ingkatan katibuukan sin waktu nila rin naman pakagawa sin suga sambil pa sumadlot in suga ingkatan nga tingnya alop nila pagdunya kaya lupahan nilang pag-akhirat nila. Ayaw in manusia mabihay ning kahalan niya sabab mahunit bang in manusia dumatong paadlaw akhirah in mangarap siya pa Allah subhanahu wa ta'ala ni kibalik maipadunya hasupaya huminang sin kawajiban niya fa Allah hasupaya huminang sin mga riyakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala asa nagbanda halang sin Quran niya mahamul liya. Dahil nga mga firman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha ila akhir al-ayah. Ayaw aunong sin manusia yung ginawabaran niya makalamod ang mga taong siyabot sinawag talang sin Quran niya. Mga manusia iupas nila waktu nila. Mga manusia wala nila iusal in waktu nila huminang sin kawajiban nila fa Allah. Mga manusia kialupahan nila in mga pardaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakto in sila riyagpakan sin kamatay sarta yaon nila nakikita in adabin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon nangarap sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kabtangan sin mga manusia inilang sinahasot si Allah hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un hingga lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tumayan binadyagpakan inhang katawring kanila sin kamatay qala rabbi irji'un law sin manusia ini ya Allah balikan ba ko nagtupadunya la'alli a'malu salihan fima tarak kalau murah-murahan bang mo ako hibalik nagtupadunya kuninang na ako sin karayawan kayo hinahon ko na yung kawajiban ko kayo usalon ko na yung waktu ko ahuminang sin mga diakan mo sumagawa in Allah subhanahu wa ta'ala jawaban ng manusia ini kalla innaha kalimatun huwa qailuha inyat do kabtangan kiyatan sin manusia sumagawa di na magbumpaat kanya. Minsan pa siya mga yung waktu hang kasasaat pa Allah ta'ala ya Allah balikan na po pa dunya usalon ko na yung mga waktu pa huminang sin kawajiban kayo mo
Usulan ko na yung mga waktu kahuminang sinang hindi akan mo, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ingat to kabtangan, di na magmumpa at kanya, karena ingat to bilang siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, asabab sin pagpahil-pahil niya sin mga waktu, bius kanya sin Allah ta'ala waktu syariha dunia. Ya Allah, hangkanin manusia suway niya halga aning waktu niya. Manusia suway niya sa utunin waktu niya. Sa utun niya hamang ibadat fa Allah. Sa utun niya huminang sin kawajiban niya fa Allah. Ayaw siya maghaman-haman mga waktu bius kanya sin Allah. Inhinahon niya in mga pardaakan kanya sin mga sukti mga tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Harukain ayat. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul munafiqun. Dengan mga farman sin mga sukti Allah. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dengan mga kabtangan si manusia nag-upas sin waktu niya waktu syariha dunya. Law sinta ini فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Wa ya Tuhanku, bang sadya ako rihilan mo waktu hangka sa saat hiwalik mo pa dunya. Tantulong sinta ini fa'asaddaqa. Binhaon magsadak ka na ako. Wa akong minas salihin. Serta lamuron ko na ingin hawabaran ko rin ha mga tao nagmarayaw kayo. Lamuron ko na ingin hawabaran ko rin ha mga tao rin maghaman-haman si kawajiran mong kayo. Lamuron ko ng ginhawabaran ko ha mga manusia dum adlaw hihinang nila ina nga pardaakan mo. Sumagawaon yung jawab sin Allah. Walang sambong sin Allah ta'ala ha manusia na ngayuhan ka sa saat waktu. Wala na ngayuin manusia inihang ka jam parwajam patujam maripadunya. Sa impian ngayon niya ajalin karib. Aminhan ka sa saat sadya waktu. Bangman sadya siya makahinan sin karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman niya sadya hikatunayin kawajiban niya pa Allah. Sa di marihat to. Lan yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di na to ibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala ingin hawabaran sin manusia at abila siya diyag pakan na sin kamatay. Ay di makna mangulit na siya makabalik-balik pa dunya. Mangulit na siya karingalan waktu magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan wayakaw ay manghud ko muslim halga yung waktu mo. Wayakaw ay manghud ko muslim ayaw mong haman-haman yung waktu mo. Sa saot na huminang sin karayawan patuhan. Saot na huminang sin kawajiban mo patuhan. Asupaya di ikaw makalamod ha mga manusia nagsusunsyabot sin Allah ta'ala halong sin Quran niya. La ilaha illallah. Ayaw mo upasan yung waktu mo. Sa baging pag-upas yung waktu malaging kamudaratan niya kang isin muslim. Dengan mga kabtangan sin Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ida'atul waqti ashaddu minal maut. Lianna ida'atul waqti taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Wal mauta taqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Law sin Ibnul Qayyim kiulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ida'atul waqti ashaddu minal maut. In pag-upas laong na sin waqting kamudaratan niya lagi din sin kamatay. La ilaha illallah. In pag-upas sin waktu in kamudaratan lagi din sin kamatay. Maita, lianna ida'at al-waqti taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena benar tuud in pag-upas sin waktu in kamudaratan niya bugtuon ng persugpatan mo pa Allah ta'ala ilan sin tampat hadlaw akhirah. La ilaha illallah. In pag-upas sin waktu in kamudaratan niya lagi rin sin kamatay. Wala sadya ni kasayuhan sin manusia. Wala sadya kialimatahan sin manusia. Sin bunalon na tudway ron din mga waktu yupas niya.
in kamudaratan mo lawiring sin aming kamatay di magpakhakabuhi niya. Ibaatul waqti takta'u ka anillahi wa daril akhirah. In pag-upasin waktu. Wairun dihilan hangga in waktu. Wairun siyaut anin waktu huminang sin kawajiban pa Allah. Wala siyaut in waktu huminang sin karayawan pa Allah. Law sin Ibnul Qayyim kamudaratan niya yan labi din sin kamatay. Sabab, yaong na in pag-upasin waktu bugtuon na yung parsugpatan mo pa Allah Ta'ala iwan pa adlaw akhirah. Uno pa impusin na no si abang mayroon na parsugpatan niya pa Allah. Uno pa impusin na no si abang mayroon na parsugpatan niya pa adlaw akhirah. Hanggang waya ko napupasin waktu mo, talian na rayo. Bang kau mawaya, masi-masi in parsugpatan mo, patuhan mo, ay muupas ang waktu mo. Bang kau mawaya, masi-masi siya dia sintuhan hinuhulaan mo adlaw akhirah, ay muupas ang waktu mo. Sa kahawa, dumatong in waktu pag-ibadat ka. Sa kahawa, dumatong in waktu, doon haon siway mo patindugan in kawajiban mo, sa utan na rayo. Supaya marayo in parsugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinhuhulaan mo rito adlaw akhirah. Ang paing kamatay, law sin Ibnul Qayyim, takta'u ka ani dunya wa ahliha. Hangkan Ibnul Qayyim nakapamung in pag-upas sin waktu in kamudaratan niya, lawiring sin kamatay, karena in pag-upas sin waktu, bugtuon niya, in parsugpatan mo patuhan, ilan pa adlaw akhirah, law niya in kamatay, hat sadya bugtuon niya in parsugpatan mo maripa dunya, ilan sinhalaw si dunya. Ano niya to? Ang paing waktu, waya ko tay mahmud ko muslim amunan pangumulan sin kita. In waktu, amin Diyos sin Allah subhanahu wa ta'ala amunan in waktu sin kita. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ويا tolongnya anak sin aku Adam sabunnato din ikaw yang dia kau sin saparati iadlawan kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk insa kahawa ni inham kaadlaw rin ng mga yadlawan mo inot isablaon niya humupo ipamumulan mo. Ya Allah, sing kahapon ilang sindihaon bigda na, in kahapon ilang sindihaon bigda na, bangin tikang mo kahapon pa kumudwa tikang dihaon tutikang na, bangin tikang mo pa kumusing kahapon kupat dihaon di mana, bangin tikang mo kahapon pa kumununod dihaon pituna dihan sa kahawa aun adlaw humatun hakabuhi na to inot umupo in pangumulan na to inot intikang na to papakumulan na to hanggang Allah subhanahu wa ta'ala iniyan halong sin Quran niya alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Nabisi na sadya kamulong sin Allah ta'ala hapagpataon niyo, hapagpataon sin arta niyo, hapagpataon sin kaanakan niyo, hapagbantog sin kamo kaya lupahanin pag-akhirat niyo sambilyot pa sin waktu niyo nakasayo sadya kamo hawakto in kamo silod na palong sin pakumulan niyo bihan kahalang sin mga manusia diita sin Allah ta'ala sin Quran niya. Subhanallah, in kita tuwi ini dia kita sin sapantun iadlawan bangan adlaw rumatong kato amo natin umulta bangit nin adlaw nin pamamulanta hanggang naong pubigda ning kahapon iban sindihaon hanggang halgain waktu mo ayaw mo haman-haman ang waktu mo parihalain waktu mo hadi pa to makalamod ha mga manusia magsusunha adlaw kiyama. Subhanallah, ang padungdungan tawa marayaw in
waktu tahalong sinhang kadlaw dan sinhang karon kauhaan tagupat jamda. In waktu tahalong sinhang kadlaw dan sinhang karon kauhaan tagupat jamda. Halong sin kauhaan tagupat jam doon na lumigot in pagdunya tayo sin pag-akhirat ta. Nahangkan ayaw kita lumamod ha mga manusia inhalong sin kauhaan tagupat jam yaon pagdunya na sa gawin na pag-akhirat nila. Sa inkauhaan tagupat jam bangaon sarap at bahagi unta. Inhang kawahari hapag akhirat ay inhang kawahari hapag dunya ta. Ayaw isap umsum tayong kauhaan tagupat jam hapag dunya na sadya hawi uning pag-akhirat ta. Tuntuna in dunya bukon huhulaan mo taptap. Dumatong na in adlaw in ikaw may daring ha dunya. Dumatong na in masa in ikaw may daring ha dunya. Hangkan ayaw mo palabihain pagdunya mo sin pag-akhirat mo. Sautan in waktu mo ahuminan sin pag-akhirat mo sarap pa sin pagdunya mo. Ayaw isang umsuming kataan kauhaan tagupat jam hapag dunya na sa gawin mo ng pag-akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Tungtungon taasal kita diaritan sin Tuhan naman sin Quran niya. Sinadlaw akhira labi siya marayo sarta kaptak wayroon katugtuban niya. Pag-ubos palaringon ng dunya sinaon katugtuban niya. Dan sin akhirat salama-lama kau mabuhi salama-lama in akhirat wayroon katugtuban niya. Hangkan ayaw ko matipusin waktu mo. Dilitod marayaw in waktu mo huminang sin karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarap masigpit ang kahalan ha adlaw akhirat hawak to kita na sin sabarang manusin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon mangarap na sila ni kiralik maripadun na supaya mausag ang katan waktu nila. Subhanallah. Hangkan mga maas tay mahmud sin akong agama Islam ayaw tatutog pasun ingkatan waktu tahalong sinang kaday ba sin karon pagdunya ta. Sa ingkawahaan tagupat jam bahagian tayong pag-akhirat ta. Ayaw kita suningon ha mga manusia gimuin mata sin suga sambil pasumadlok in mata sin suga wala nakahinang karayawan pa Allah. Ayaw kita sumingon pa mga sila di matong in waktu pagsasamba kayang suho ayun na sila rin doon. Ayaw kita sumunod di asin sila rumatong in pagsasamba kayang juhur wala na sila roon. Sa alam mo ron to'y ginhawabaran ta rin ng mga tao ng lumba-lumba sunaot pa mga waktu nila ng maksud hunin ang singkawajiban nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakar na ingkahalan si manusia binhaon duwara. Aon mga manusia ingkatiruukan singkawhaan tagupad dyan pag dunya o pag-akhirah. Aon isang mga manusia aming maladyo yung pikilan wala nila'y sabiyus ingkatiruukan singkawhaan tagupad dyan pag dunya sa biyahaya nilang pag-akhirat nila. Binhaon asunun tong baranta. Haon lari marayo harwa tumpukan ini. Hasupaya aon tong baranta hisin lang marayo rin kanila. Bang sa pantun lawi marayo in mga tao nag-ukpas singkawhaan tagupat dyan dito kita. Sa bang lawi marayo in mga sila inkauhaan tagupat dyan nila biyahari nila nagdudunya sila serta nag-akhirat sila. Haon lari marayo harwa ini. Di na ako jumawab sumagawa dundungan na ito marayaw inkabtangan si Nabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hakabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makawa na ito banghisyo inlari marayaw harwa ini. On hambuk Arab di matong pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
لو sin Arab ini ya Rasulullah man khairun nas. Waya kau Rasul sin Allah. Hapangatud mo hisyo baha manusia lari marayaw. In kita yung pangatud tayong tao lari marayaw, bang tao rayahan. In kita hapangatud tayong tao marayaw, bang barkanan. In pangatud tayong tao marayaw, bang kawasahan. Sa anong dungan tayong katangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam hisyo manusia lari marayaw. Long si Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw lang na manusia pangatud kumukun dayahan. In sarayaw-rayaw lang na manusia pangatud kumukun barkanan. In sarayaw-rayaw lang na manusia pangatud kumukun kawasahan. Sa insarayaw-rayaw manusia hapangatud sin ako man tala umruhu wa hasuna amaluh. Amo na lang na manusia hinara in pangumulan niya sarta dinayaw in amal niya. Amo yan yung tao marayaw. Hati niya amo na yung mga tao ini. Amo in naghawain umul nila sarta hinihinang isab sila sin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Amuyat yung mga tao marayaw. Amoy hinaraing pangumulan nila, dimayaw isa din amal nila. Subhanallah. Amoyan yung tao marayaw. Hapangatod si Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang panisab na masunag balik yung tao ini. Laong naisi sa din tao pinakamangi ya Rasulullah. Insan mong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yung si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung tao mangi amo na lang ng tao hinara na sadyain pangumulan sa kima at nagka at atawakan nagkangiin amal niya. Amo itong tao mangi. Amo nagharaan na sadyain umul sa nagkangiin amalan. Makuyag di matong paghingadlaw yung kaniya. Sa hawak di matong hinadlaw yung kaniya piyahil pahingi sa ring kawajiban niya pa Allah. Ang yan yung taubangi hapangatod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naharuay ni mo kawaw ng ginhawaranta. Ang painagdat sin kita manusia di kita mawayan ang taubangi. Inagdat kamiyat sin kita manusin keranta bangun sarap paningkatan halam sin dunya ng pangato bila kato marayo. Narangkaw maraya bila mundain ha mga tao marayaw usalan in waktu mo pamarayaw. Pag ibadat kau tunayan kawajiban mo patuhod sarta ayaw mo upasain mga waktu mo ahuninan sin mga bukol kabayaan sin Allah. Supaya makalamod kau ha mga tobita si Nabi sallallahu alaihi wasallam inta umarayaw man tala umruhu wa hasuna amaluh amo inta hinara in pangumulan niya sarta di mayawin amal niya. La ilaha illallah. Hanggang mga mas tayo mangod sin ako agam Islam dihaning kaharga sin waktu. Lamod kita rin ang mga tao marayaw bang kita simaot sin mga waktu ta. Amo sa yung pagsaot, wayron din ng mga adlaw rumat o nga kabuhi, tabot malingkan niyaon kita tinitindog, hariakan sin Allah. Amo yating pagnan ng pagsaot si waktu. Wayron din ng mga adlaw rumat o nga kabuhi, tabot malingkan niyaon kita tinitindog, hariakan sin mahasok kinahating di Allah. Dinilihal ka yung waktu mo. Ay mo haman-haman ay waktu mo, ay mo upas ay waktu mo. Dahil mga wasiyat si Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala yanbaghi lil insan an ya'rifa sharfa zamani wa qadra waqtihi fala yubayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbatin. Subhanallah. Wa yuqaddimu al-afdala fal-afdala min al-qawli wal-amal. Lausin Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala yanbaghi lil insan
suwaytud laong niya hinang suwayt yan bagi lil insan suwaytud laong niya hinangon sin manusia inuno an ya'rifa syarfa zamanihi in suwaytud laong niya ingatun niya bang biadiit in halaga sin waktu niya ingatun niya ginilan niya yato waktu hati ng biadin kahalaga sin waktu wakadra waktu hinamit yang ingatun niya bang biadin in darajat sin waktu hapangatur sin Allah dan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yubayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbatin ayaw niya tudukpasun din ha mga waktu niya nisan na kumanhang kasasaat hadi niya mahinang hadi mahinang tikduhanan at tawakan lawayan amin makasuk siya pa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqaddimul afdala fal afdal bangaon sarapat yaon siya masi inihinang sin mga amin hinang lawi marayo kapangatun sin Tuhan sarta bangaon palawi marayaw yaon na siya minal qawli wal amal sibu darin ng mga kaptangan at tawakan kakahinang subhanallah Ibn Jawzi biyasinatan niya kitani yan bagi lil insan ang ya'rifa syar'a zamani subaytud laong nga ingaton sin manusia bang biadin kahalaga sin waktu niya sambil niya kita uyasiyatan min ayaw patud upasun dahil ang mga waktu kami sanda kumanhang kasasaat hadi kita makahinang karayawan tiranan ikasuk ta fa Allah subhanallah in mga sahabat na kaunayat to wayroon dahil ang mga labi pagsusunan nila jumatuha kabuhi nila mapuasin gunwa in mata sinsuga sambil sumadop hawala sila nakahinang karayawan pa Allah kung kita nila may pagsusunan ta kung kita malugi may ta ako nakapagdagang sindihaon o magturi ta tayo katulog so wag sin nagsusun kita ang din katutan niyo bang ang hinang wala nagsakses sa karuhi niya ang may tinlawi pagsusunan niya sa mga sahabat na kaunayat to inlawi pagsusunan nila bangin mga waktu nila di nila mausal ha mag-ibadat ha mag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala diya na kan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu law sin Abdullah ibn Mas'ud ma nadimtu ala shay'in nadami gharabat fihi shamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazdada amali law sinabul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wayroon law nga parakala labi pagsusunan ko daing sin adlaw guwa in mata sin sugarunhan sambil pasumadlok in mata sin suga hawak tuyaon kinulang in pangumulan ko sarta wayroon kaya ganapan in mga amal ko amyatin labi pagsusunan sin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ta'ala amo imbang aun waktu atawakan iyadlawan dumatong hakabuhi niya bangdi niya masaot ahuminang singkarayawan pa Allah amo yatin labi pagsusunan niya singkahapon niya may tanak wayo nakahinang singkarayawan bihay ni singkahapon niya way niya singkahapon niya lagbo karayawan biyutang sintuhan may tapuyat-tuwala hinang bihaning sahabat radiyallahu anhu subhanallah bihari mga kasahabat ang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil niyawot pa mga tabi'in dahil nga mga panghalgai sin mga tabi'in nga mga waktu nila biya ka na Amir bin Qais aun hambok usog di matong-matukan niya laong sin usog ini ta'alu kalimok bambiya ka tutuan kariwa kamawet takurahon magmiting-miting uning sambo sin Amir bin Qais hambok usog din yung mga tabi'in laong niya amsikis syamsa laong niya bangkaw maraya dahon mo kung magmiting-miting pahundo nga lang ng suka pahundo nga suka bangkaw maraya magmiting-miting kita pagmiting pagdinyoy kapos paindahan niya bangkaw maraya pahundo nga suka biya siya sin iyan bangtuan impianawalan mo ka kuyan dahon mo ako magmeeting sinoy kapos paiddahan niya
Sambil na sadya pa sumadlok in matasin surando magmaap kaw. Karena yari ko iyo salin mga waktu kahumi ng singkarawawan pa Allah. Subhanallah. Ngayon panghalaga is mga tabi'in ha mga waktu Diyos kanila si mga suci mga tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan subay tatud ayaran in waktu ta. Subay tatud sa utun in waktu ta huminang singkarayawan pa Allah. Ayaw kita magpahil-pahil sa mga waktu Diyos ka si mga suci mga tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Alayna bimusaraati ilal akhirah qabla dunya. Subay ito auron natin paglumba-lumba padlaw akhirah. Hadi pa kita di makapaglumba-lumba pakasad na pansin dunya. Sa hambok din ha mga kyali parakatutan niyo dunya. Hambok din ha mga hikasasat katutan niyo dunya. Hambok din ha mga sawab hikaupas si waktu na to dunya. Kaya nga tayo naturaman habang uling dunya. In dunya kita si Allah Ta'ala halang sungkuran niya mahamulya. Innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zina. Wa tafakhurun bainakum. Wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaythin ya'jabul kuffar. Sinahasot si Allah subhanahu wa ta'ala annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zina. Sabon nato rin kauli biha dunya insini pag-enjoy-enjoyan sadya. Sarta in dunya inyan pangaringarin sadya. Sarta in dunya inyan mahinang sarab. Hikapag taas-tiasisin ka mo. Sibu daha pangarta atawakan hakaanakan. Amunin yung piagbanda sin Allah alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Asabab sin kaliparan sin dunya, asabab sin natik mo sin pagdunya kaya lupahanin kahalagaan sin waktu. Atas biniin in kawajiban pa ang mawaman sa jamaalok nilang pagdunya nila. Tuan ayaw ko malipaga sin pagdunya mo. Dili rin sa halaga ipagdunya ipag-akhirat mo. Bangaw sa rapat laring kusog mo mag-akhirat ay si magdunya. Sabab tungtuma wayro undain hama nga karayawan mahinang muriha dunya malingkan ipagbakbit hadlaw akhirah. Wayro unin sabding hama nga kanian mahinang muriha dunya wat malingkan ipagbakbit hadlaw akhirah. Hangkan ayaw kau tuod malipaga sin mga waktu Diyos kayo sinihasot kinahating ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maas tay manghud sin ako hara maislat. Bukol in maksud sin masihat inidi kita mapagdunyahon. Latan sa nasiba kami na dunya. Bukol in maksud sin patuntum ini di ta kamo papagdunyahon. Pagdunya ka mo. Sa ayaw niyo kalupan ng pag-akhirat niyo. Inmakaso sa hazaman sing kita rihaon kahapon pagdunyara adlaw ini pagdunyara hapon sundi tapatay nga pangarakara pagdunyara haon may pag-akhirah. Subhanallah. Ayaw taon din hawaran talamog din mga piyagbanda si Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matan magbungon fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat nung sinamahot nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam lando nalipaga nalirap ang kamatauran din mga manusia. Hati niya asawal sin dunya sa dunya alot nila. Dunya sa din pialari nila. Tiikuran nila yung pag-akhirat nila. Asawab yato kalupahan nila yung dua nikmat sa lago butang sintuhan kanila. Yung dua nikmat yan. Hikay sa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siha. As-sihatu amunin kakulasig sin pamaranan. Aun waktu bang malasigin barantay panganar tari na kita kugdanan sin sakit dahil sa babiat tumalod para kita sin pag-akhirat ta. Na-enjoy kita sin pagdunya ta. Sa wabing panganar ta malasig pa kita. In panganar ta way pasakit ta. Dahil nga sa babiat to kaya lupahan tayong kakulasig ta mausap ta mag-ibada
mag-ibadat pa Allah. Kalupahan tayong kakulasig na huminang sing karayawan pa Allah. Wala ko tayo mahmud ko. Usalan in waktong baba ko malasig pa mag-ibadat pa Allah. Usalan in wakto mo hatungoy sing kawajiban pa Allah. Di pa ko dagpakan sing sakit. Pira sadya mga mano siya halang sa hospital yaon. Yaon sila hakukulangan nila. Nag-angan-angan niya Allah wang musadya ako. Hiwalik niya sing kain at tagdaan do. Usalan kung wakto ko mag-ibadat kayo mo. Ayaw mo unin bagong habaran o rin mga mano siya ito. Mga manusia suway na sila masakit ang panilagkingatan atau kanyagutan bang biyading kahalasin waktu. Subhanallah. Ini kamaru lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang nawal faraw. Din mga kialipagahan si manusia dihaon amo na ingkahanon. Hatinya hawaktu in kita wayrun alupon. Hawayron pa kita nabisi, awayron pa iya alupta. Awak tu manusia kelupahan niya ini. Hawak tu siya hanong, way kabisihan niya, wala niya siyaot, hatumunay, hamag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa rabiat tu mga mas, tayo nang magsin ako agam Islam, ando mararata na kamo. Subay na tutod sa utunin waktu na tuhuminang sin karayawan pa Allah. Subay na tutod sa utunin waktu na tuhuminang sin aming kawajiban na to pa Allah. Dingilan na to waktu pag-akhirat na to. Dingilan na to waktu mahasukci, mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nagbinha ummat ini, ibtanim khamsan qabla khamsin. Sa utan in lima parakala, hadi pa dumagpa, doon kay mo lima parakala. Papasautan ka to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in lima parakala. Hadi pag itadagpakan sin lima parakala. Ikaisa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sautan in karahong bata mo. Ang uminang sin kawayaan sin Tuhan hari pa ko dagpakan sin kalaas. Ini maghajat pa to. Bang in karahong bata mo yaon. Sambil pa kau rumaas wala mo nang salha mag-ibadat pa Allah. Tanto ikaw na ni magugpasin wakto. Papasautan sin Nabi. Sababaka qabla haramik, sautan ng kamahong bata mo mag-ibadat patungan hari pa ko dagpakan sin kalas. Hika isa. Wasihatak qabla sakamik, ilang sautan kakulasig sin pamaranan mo huminang sin karayawan patungan hari pa ko dagpakan sin sakit. Hika matu. Wagina qabla fakrik, sautan in karaya mo hatumunay sin kawajiban mo patuhan. Huminang sin karayawan patuhan. Hadi pa ko dagpakan sin kamiskin. Hika upat. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa faragat qabla syugulik. Saot na inkahanong mo, hawayron pa ko nabisi, sautan mag-ibadat patungan hadi pa ko dagpakan sin kamisihat mo. Inkahina po sa langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayatak qabla mautik. Kahina po sa papasautan ka to sin Nabi sa uta in kabuhi mo. Huminan sing kabayaan sing Tuhan. Huminan sing kawajiban mong patuhan. Hadi pa ko dagpakan sing kamatay. Subhanallah. Mihaning kahal ka sing wakto. Hangkan suway litud angan haman yung sing tao. In amuin waktu Diyos kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Handok adlaw handog usog iyasuwo sin Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Akis sa ini mga kawa kita niyo pangadjian bang di ading kahalga sin waktu. Sa'ala Al-Fudailu rajulan. Yasuwo sin Al-Fudail handog usog. Law sin Al-Fudail kam atat alaik arwain riwayat kam umruk. Lausin Al-Fudail hausog ini lang na pilaling umul mo. Lausin usog ini 60 sana. Lausin umul ko kaano man tahun na. Faqala Al-Fudail rahimahullah in agisin Al-Fudail fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbik wa tushiku an tablug. Hariran riwayat wa tushiku an tasil. Laong sin Al-Fudail, laong nga in ikaw, dahil sin kaano man tahon in pangumulan mo, tuntuma, masi-masi intikang mo patuhan mo. Watusi ko ang tasil ang palong ni harihan, kahalan harihan pangumulan, masuok na tugko dumagpakpatuhan mo. In
sin usog ini, ya Aba Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insambong sin usog ini mo ka naman tahon, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala lahu al-Fudayl, ta'lam ma taqul? Bang dia katulongnya, tuan magmaaf kau, kihatihan mo rin kabtang mo yan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kihatihan mo ang uning hati sin kabtang mo yan. Faqala ar-rajulu, qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balikan sin usog ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Long kanya sin al-Fudayl, ta'lam ma tafsiruhu? Bang dia katulongnya, tuan magmaaf kau, kihatihan mo ang uning tafsiran sinaming kabtang mo yan. Kihatihan mo ang uning maksud sin kabtang mo yan. Nalong sin usog ini, fassirhu lana ya Aba Ali. Bang dia katulongnya, natapsirin na ba katulongnya, ya kau Aba Ali, in maksud al-Fudayl ibn Iyad. Atawakan longnya, halulayan na kako. Pasawahan na kako bang uning tapsiran sinaming kabtang ko kaina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Long sin al-Fudayl, long na, faqawluka inna lillah, ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'un. Long na tuan, in tafsiran atawakan kabeksuran singkap tangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In tafsiran nyalongnya biak kau sin inyan, ana lillahi abdun, in aku ini ipun sin Tuhan, wa ana ilaihi raji'un, iran in aku magbalik na pa Tuhan. Amot tulongin hati sin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang pakinting sin al-Fudayl bin Iyad, faman alima annahu abdun lillah, o faman alima annahu abdullahi wa alima annahu ilaihi raji'un, falya'lam bi annahu mawqufun, wa man alima bi annahu mawqufun falya'lam bi annahu mas'ulun, wa man alima annahu mas'ulun falya'lam ay falyasta'id lis-su'ali jawaba. Long sin al-Fudayl ibn Iyad, isi long na manusia, asal kia ingatannya bukun siya awam, in siya ipun sin Allah, serta kia ingatannya puasin kamataynya, in siya magbalik da pa Allah, subay niya hirutang halong sin pikilannya labi Allah pangatayan niya, bang siya mapatay way di rapat patindurog sa sintungan aunhannya. La ilaha illallah. Nabang kaya ingatan niya mukun siya awam, asalin siya patindukon sin Allah, subay niya ingatong in siya asuluhon sin Allah. Bang kaya ingatan niya mukun siya awam, in siya asuluhon sin Allah, falyasta'id lis-su'ali jawaba, na subay tuod siya magtagama magsaddiya ha mga jajawaban ha pangasukan na sin Allah. Naroon hayan, wala na kasandal inamin usugi mo ka naman tahon. Long na malhila, nang diya ka tunar, inaba ko riya mga magpataod pa riya mga kabtangan, nawasiya tinadya ako, hariya ka po ini mo muna ka naman tahon. Amura ko manin nga waktu-waktu ko lang sinaming bahasa. Ka naman tahon na ko manin, ka naman tahon ng umul ko rihaon. Ang pa'y ka naman tahon ng singkuhan, mga magsulad, bodokod na sumulad, pabawa na. Hablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. In pangumulan sin ummat ko haot na kumasingka naman pakapituan. Nalong sin namin usog imumul ka naman tahon malhila. Bang di akato uning di mga lawang tatiknik at awakan uning di mga hinangon ko. Hari akati mumuna ka naman tahon. Nalong sin al-Fudayl ini, muluhay na long na. Long na, tuhsinu fima baqiya, yughfaru laka ma madah. Wala baqiya. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, akhadta fima mada wa ma baqiya. O kama qala. Long sin al-Fudayl ibn Iyad long min wasiyat ko kay muya ko imumul ka naman tahon, parayawan na lang yung kahidjatul mo sinamuin nakapin waktu dihil kay musimpuhan mo. Dihaon imumul ko ka naman tahon, parayawan na. Bang intiaunan mo naghaman-haman, naghaman-haman sin waktu mo, hawak to ko himangul, katluan tahon, ay mo na tuwan pasiru agyasin na kaun waktu mo dihaon.
Bangin kaya mo naghaman-haman ang wakto kayo ka patantahon, ayaw mo na tuwan, pasimurin ka ano man tayo, kasi nakauna ito. So, hinangon mo yan, haombol mo ka mo ng tahon, usalan na sadya pamarayaw. Usalan na sadya pamarayaw. Sarabang inyo sarang saling katan, wakto na kapinyan tumtuma. Piyarayaw mo pamihaon, piyarayaw mo pa nakauna. Sa abang mo kiyangi, maktumabihag tumtuma, kiyangi mo pa mihaon, kiyangi mo pa nakauna. Nahangkan mga mas, tayo nang sinako ako ng Islam, ando, ayaw na tutuod, pahil-pangilon mga wakto na to, asupaya, inamin kita niyo, di magsusudhad lo akhira. Tumtumon na to. Allah subhanahu wa ta'ala, doon niya butangon, atawakan, doon niya pamahalayakon, inamin kasi iwan lasan niya hatao amin ng halga ikan niya, atawakan tao amin ng bihil, laong tabihayan halga ha mga biakan niya. Hanggang din ang mga kabtangan sin mga ulama, min alamati awabillahi ta'ala anil abad, an yaba asyugulahu fima la ya'nihi. Bangkaw mawaya umingat intuhan limayo na rin manusia, bangkaw mawaya umingat intuhan wairoon na lasa na rin manusia, atub na ko pa mga to nag-upasin waktu nila hurong kapus paindahan niya. So murah-murahan bangman kapag barakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamin waktu sin kita niyo maroon ini, imahuli niya, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.